Haki niki kendiat benai baladap na kaliang kawai niki dikot katmau rangli juki ke kong Angela Rangan kala sai pertai ke jingbam khoj ke rukom trekam ke sarkar halor ke jing siu pisa balambang kerpang na ke bentau dok usuk kum haka ni kapor bawan ling shop ke klam COVID-19. Kumban chupan kenmau ke kong Angela Rangan kala bot din ni ke rukom siu bat rukom yo ki pat ba bat ling ba ki RTI la lap babon ki kerteng bala chupan rong haka ni ke les joki nong yo bentai ya ke ar hajar sispa tingkah. Na pedeng kini gi babon gi badai hok pat ban yo kila yo tang kendiat ni ki klam yo lut hi kumbala kular da ka sarkar. Hadin ka jingbam shimrai bat ka jing sngap kuman ka sarkar ban lei halor ka ni na kalyang ka kong Angela Rangat kalami menta bat ka rai ban lech shong hakmat secretariat man kasngi kat ba ka sarkar kadang le menti. Ini nama sumber hisip mencim snem ka sarkar ka kular nama bakadon ka lockdown ka covid ka ni ka klam kakular ban ay arhaja sispa ya kitu ki bakamay mo ya ki balas ni bakan kop ya ki taxi driver ya ki nong de madan ya ki balik trading grill nomor ba ki ay wi phone number yang phone hai to ay ya ki kerteng ay ki detail ay ya ka account number hila ban SMS na phone na WhatsApp bat ki ongru ya kitu ki bala dat register lupa ka BOCW mo ka Board of Construction Labor kinyo asan hajar jadi kan kema pa kani ka BOCW le ka babun hisab ha da ki pokror na markisim ki ses na kini ki construction baka sarkar gani le ka persang buri ba ya kani ki pisana du mensawan sa kam ju pensuru ya ki labor ban register wala ka taru ka ong ya kitu ki bala register kisak ban kinyo ay ka hajar kin ka jingkersan no hadin katu kani benai ya na kita ralok ni hato kiyo asusa na ene kani ka jingkersan basular ke sarkar bun na si ang tingi file sa RTI bad ni sem ya ki jinsip pati ay teng si breo batak no kiyo bad ya kan ni tok yang pada lingba ka social media lingba sila ka Facebook yang ki pada hato tek ki teng ki don hang ni ya kita kita apply but sa phone kami kapentik kami bangin tip mo dia phone na kita di phone yang kita kita apply tu kimla ka kerteng ka siya ka list kibayo ka kerteng jam kiha ka list pada bon na ki ang kaliya na kapisa kalang kung basukat bapendan kam baklay ka kerteng ka si ka book ka kapisa persa ka kerteng ka si ka kapisa ka pinpoint ka account ka si sakaway ru hadin bisa si sakaway ru hadin baki beriau kipentit sangi baki sanyo ayan kapisa niko ilom lot ikini kiting anot baki beriau katau spati katau spasla kasiki ka komplain niko sa kasarkat badak kedau dak keteng ki beriau dak kedau ya ki phone number dak kedau ya kita kasak nang bakasarkar kala ban verify kala ban budin kala ban penpoy kapisa it's not my mom. Hadin ka to komplain ro nilaan ka kaway ka komplain. Katar it's not my mom. Nama pa niya kren halor hani ka issue. Hatta sa de ujun sa Labor Department ta ay sa kaway ka hotline number kana. Ta ay din ya kay ka number kana ya kito ibadon jing halor ka ni ka pisa phone sini. Kasi sin kikin sini ipada ban phone. Penban kalong sembah karas di pada hasil. Nomor itu ki number bagi ai bon sin kalong not reachable. Kita back sim ni ka phone. Ya itu ki badon box ki bayo sapi kan kren sim ni ka kerteng sim ni ka account number. Henry mental asli benar. Hadin bagi ai phone number baar. Kan phone sapi. But ni persang ban kali dia ni si atau hadin bakila hat yang gani ka grievance santi sila ayo ne gani ka pisa sintala pone bon na ki mare sa bank ki check andre kani ka pisa kan pakoy kani ka long ka pinile kok le support ki pagba sa bapala sa jing i ben yu duk usap sa sista san sa sista kam de gay kabarit hadu kata-kata nalan mentaling yang ayasong lockdown yang sear benang siteng
kabam si kenasuk kabai waim si kenasuk ngai kan ka sarkar kam ipas ya mula aku sulat badina kan ka daw bangan dan kan ka zakka man ka si man terkenal ya sarkar ya ka kamram namara si ni si si no lada mangi si bamdan office ni la ban lum si teng si beri ni la ban pedang ni si kontrol ni la ban kran ni la ban ko anti ka si mesti kita dan di district labor office ya dalam di district kita dan di district office ni pun nak lah kan ban le tang ni kami berek lada mangi ni kim la ban le pun no kin solve si tak border issue pun no kin solve si unemployment haka di kasih la artatin bat kami ka jing le jing le bam patiau ya ki juk kapen pa sai baka de ka soka du heka ka badan hang ni na benta ki heka na benta kan kan mentoy simet ladi but itu they are surviving in spite of this government along the insang PM lagi dia kersani wewe mereka kota si MUI kami sangat senang ini dan hangin kasih dan terkenal babon tempat yo yang diberikan misal sudah bentuk segitu di bawah 4% bempar persen balai sistem yo hari pekan penting bentuk itu siap semua dosa balai pekan ni persen kembali berikan mereka bentar kebaan itu juga ni persen bahkan tak kau kita hari bentuk normal itu hari kebalai baru mengi nina sa ban saban na mudoso akan ka setinggi pengendak Islam mula asyik ban keliru ya lagi samtam kita sudah belas ni anau jauh ni nami penuh ka income support na kebijakan kita tak karena nau kita unlock macam unlock ya abang nila dulu nila asyik ban keliru lagi tadi ban kepenja ekonomi stimulus package saya dapat malagit na lana ni kata ibuan sa nang kendang ru na mabakiti kan la ban apply na ban pakan ni si ang kana bakiti di sa po sa NREGS isip do plan system NREGS sila si sakot mentala sistem sam habun si sistem siya ka NREGS si di ban pentray wud but on pang sispa si di ban sispa pang posi kabelaki Andai kum noting ini aslang dia yang banyak play lagi. Sini kan cincin dawa. But namar bakalan basugat ini ngadon marway hang ni. But nganyan hang ni. Haduk pindah face store. Kani kapakta. Mentasi aslang ya kani bantong hang ni. Bantong man kasi haduk pindah face store kapakta. Kapakta basidan kini siya office kan si kau haduk sa ngarang andon hang ni kau haduk sa. Ngadon marway na mabab badan nga nga COVID isip kinsa banya lum deh hindi la dati way video isa ban join at ka hop kunti nyemla bat sangla tangkap ta kaya punja sa iya kata kita kan long nalo ka di ka pisa duk nalo baka dan ka it's a real thing kung no kan tim perhat jadi benda ka priority ning kong yakin itu tiba juga ini keting ai down ni bamdan kita badan ketinggawa ban kesan hidup Andai kapor banyak penuh patar na bentak ini bamdan kami ni betak kita lakadai banyak tu nak power department ne banyak tinggi building bamler ne dan tolong kita ini yang pedang ya kata kajing aida bamdan kita but kalau kita berpindah dulu nih kang masa pakat sa kumno bamdan kami kata kita konflik pakai peduk tetap nong trong penika jela kami sini kan kata ka di bendai ka priority mentah bendai kata sini